çarşamba bixêr bînerên Çarpel Medya. Îro dîsa carekî din em li ber ekranên Çarpel Medya bi hev re bi mijarekî nû bi mêvanekî nû em dîsa dê demekî bi hev re derbas bikin. Mijara min ê vî hefteyê ez bixwe dibêjim lehenga wextê ku meriv dibêje şerê Ararat ya jî serhildana Ararat, Ehsan Nûrî Paşa tê bîra merve. Wextê ku meriv dibêje Ehsan Nûrî Paşa yekser fikra serhildana Araratê tê bîra merve. Îro mijara me li ser jiyan, serpêhatî, nivîs û şer û dinya tiştê ku General Ehsan Nûrî Paşa jiyaye, em ê bi mêvanê xwe rêzdar Faik Bulut nivîskar, lêkolîner kî hêjayê Kurd em ê bi hev re bin dê Faik Bulut dûr û dirêj, hûr û kûr behsa jiyana Ehsan Nûrî Paşa, helbet têda dê behsa şerê serhildana Araratê û belkî hinekî lehengê din jî behsan were ew ê. Li huzûrê we dibêjin kek Faik Bulut tu bixêr hatî û em spasî te dikin ku te daxwaza me qebûl kir. Rêzdar Faik tu zanî şerê Araratê di dîroka nêzik a azadiya Kurdistanê dîrokekî taybetî ye. Hema bêje wek di dîrokê da şerekî mînavî bi rêxistinî bi hazirî bi ew ki hema bêje tune lê mixabin dijminê me ji me biqewettir bûn şertêk çû lê ew di jiyana têkoşîna azadiya Kurdistanê, jiyana gelê Kurdistanê, jiyana civaka Kurdistanê da her zindiye û dijî êje em dixwazin ji ber vî bername em dixwazin bira cîlê nû, nifşa nû, generasyona nû hinekî agahî ji jiyan, dîrok û têkoşîna gelê xwe hîn bibe ji bo ji em van bernameya pêk tînin û keremke ji vî pêda êdî tu mafê te ka çi dibêjî ji me re em guderiya te dikin. Yani ez cara pêşîn cara awil ez derdikeme ser bêjin ekranê wan tevrî vî tevrî. Belê bixêr hatî. Yani aliyê hunerî û teknîkî zehmete bû min dîsa jî yani bi vaziyê te ser çavê me ser serê me hûn jî serxêrî bimînin û hemû guhdarê me jî bila serxêrî bimînin û guhdarêkî bikin. Ez ê wekî çîrokekî ek bikim qise bikim war bêjim ew çîrok esa dîrok e. Îro yani çîrok û dîroka Kurda tevî li hev tevî li hev ye. Rastî yani serhildana Araratê nav bera yani bi xelatî dibêjin ki 28 û 29 serhildanên Kurdan hene. Bi rastî hinek ekin berxwedanin. Hinek bo yani bêjin parêza xwe ne, parêza jiyana xwe nin gişk serhildan nînin. Serhildan meعنوî yani bê rêxistinê, bê sazûmanê, bê planê, bê yalî eşkeriyê de û dîplomasî de siyasî de gerek hûn amedekariya xwe hemû bikin paşê. Yani paşa wî merê dibêje eke serhildan. Bo ya em dikarin bêjin bo koçgîrê em dikarin bêjin serhildan e. Bo Ararat em dikarin bêjin serhildan e. Lê belê bo Dêrsimê nikarin em bêjin serhildan e. O yani o Beytû Şebab jî em dikarin bêjin serhildan e. Beytû Şebab jî yani tiştekî dîrek esa bêjim dîres ek nîne serhildan nîne çima serhildan nîne ew ser mesela nestûriya derket paşê yani evana
بمعنى نستوريان بو أليكاريا سرهلدنا شيخ سعيد نمر وشهيد كرن وربيجم أو تشكي جداية ama Serhadana kan neteviye hemdemiye yani moderniye yani Serhadana ararati ama yani hamu Serhadan edin cudattır. Ger Halid Cibri yani bu fermandari Serhadana Şeyh Said am dikarım bejin ki hava Serhadana eke. Serhadana hemdemiye bu moderniye. Li beli ora üçeki yani bunların ki gengeşi seruye yani diniye o neteviye gayr ve neteviye netevini ona teşekküdini Ali Kariya kadine bakın. Xenjûjî serhildan jinîne berxwedana yani. Belê berxwedane yani yani mecbur kirine ona berxwedanak bikirin. Yani serhildan tu seri hatta beni ama diye diki o falan dini o başı diye İro azer birbim, Svey birbim, dusve nizam çıbkin falan. Ama bu ya serhildana agrici bir rasti spontane de ekriye, dest bekriye, libeli demakuk General Ehsan Nuri Paşa hat yani salek şunda hat tevili ve serhildani bu paşa em dikarım vejin kiava serhildana ke hemdemiye o neteviye o plan yani sers plani gori plana xo meşaya çüye sabece. Ama ya yedini dikarın embejin tişteki disa cudattır u taybeti bu serhildana agriyen dikarın bejin o jî hemû bejin serkarê yani peşmezdinê men, serkarê men yê Kurdan yani navdarê men yani evana gişt yê gelê Kurdin. Lê evana gişt berê ve li devletê ve yani bir devletê ra ek dikirin, şigol dikirin, kar dikirin. Bi xizmeta devleta Osmanî bûn serî heta binî lê velê kengê devlet başya serhildana Şeyh Said esa bêjin pelçiqandina serhildana Şeyh Said hemû ku surgun kirin nêrîn ew Kurdê baş ne baş û xizmetkar ne xizmetkar ewana mesele nîne Kurdin bira Kurdin hema gişt surgun kirin zulm zordarî ser wana danê destek dane ser erdê wana er nizam zer agatiya wana nizam çikirin wana nêrî ki ewa mesela ekê nîne ewa mesela Şeyh Said nîne mesela Kurdbûnê ye yani hebûna me ez Kurdum ez ku Kurdum ez otomatikman dijminê Roma reşim ew Roma reş mi dijmin dibîne hûn zanin Roma reş çi ye bele yani san Roma reş çi Roma reş bu ya serhedê dêjin Roma reş yani Roma reş tişek yani bextê wî tune etbara wî tune ama şûrê ve serhûstiyewan dene zulmü zordariyê zane meravana dike Kawmekî bêbext erê bêbext yani bêbext e yani bavarî gumanê ji pê nay wisa bê ewa gerem hatine ser mesela qalayekê bikin Ehsan Nusri Paşa rastî yani erî عنوان وی لقب احسان نوری پاشا به برچاو کرداج او پاشا براستی لی رتبه ویا اصل هنزانن yani binbaşıya yani be لشکری او به bu ارتش Osmanlı'ya da var nizamiyet Osmanlı'ya bu Türkiye. Yani eka Osmanlı'ya rütbe Osmanlı'ya o binbaşı yani serkare ya fermandarı Hazara'nın zedenine Hazara çünkü careki serkare Hazara alayek bu evci hecmaroy Hazar bu burası yani henek duyacağım ki yani Bitlis'e liba ona Cibriye yani dikezine Cibran yani aşira Cibrana mezdinin yani henek yali vartoya henek yali mingori henek yali hudud edine henek ona Cibran aşira Cibrana لا يا رجلات لا بله
رجلات جانا يعني zaten ev hudud hunzanın hudud nine em hudud ara yani sinor ara sinor navejin çünkü vi ali sinor jmeye vi ali sinor jine yani vaki gotuna ki yani meriş keme tevile havdumune ben nine ama bekasitiye o fakirtiye deja Ahmet Arif ویالیش عشیره هنه ویالیش عشیره توش سرحدی ایش سرحنم امزانین که جلالیش ویالی هنه yani ویالیش یالی ایرانی جورجلاتی şey ویالی hatta celali ekiş hene başuriş hene özellikle Cem Mam Talabani go Türkçen aşiri go olam yani em gel turine libeli mesela gel turine em digejne celaliyan ago ko rapete lavra la apete lavra go çıt apet go var dejin glali yani ama glali yani ve büroka kurda da aşire ki nasıl sakine beşi ona hem balay buna nav coğrafya herdingara Kurdistani Malbadawi benemaliye yani Malbadak asa asa nine Benemali yani köklü aile division Benemali yani Kokavi hamu kure bu ya Ali Kulu division Kuli division Nuisanne galate Ali Kulu yani Ali Kulu benav Kurda yani nave Kuli zafer Diyeceksin ki Kuli ağa hate cembe kaçke nizam çene yani Kuli nine salat dönüyorsun Kuli nine Kuli bege ama malbada Kuliye nave taha ki ama hatiye rubayı döni به 1800 نود و سیاده حتی روبای دونی یعنی زاینه و یکسان حتی تاخا خدا نوی تاخیج کلیه تاخا قلیان بس اصابی بس yani evajiyana uyupsa piçukya khudna çüye uyda burada çüye paşıcı yani bezin ben naveroka ki da plana au projekta Abdülhamid au alayın aşirata division ya na aşirata da ve mektebi yani Dibistana Erzincan'ı Rüşdiye division paşıcı yani İstanbul'u derbaz bir çüye İstanbul'u jiyanawi yani se yani se am division konak merhale heye bele yani se merhale yani konak hani bir jiyanak hizmet yani mamuri devleti bir yani bizimki zabıt devlet fermanderi devleti bir hatta zamaneki paşa jiyanovi dest bedike yani huwa ava aktike سروخت و سر کردیاتی خدا چیه کردیات از کردم لبلی چیه یعنی کردستان چیه سر دوزخو یعنی میلاوی درتکه سر اکاخو یعنی اری سر رای رامان کردواری کردیاتی چی کردیاتی اری اما کردن اما چینه و مرحله پاشینجی مرحله سرهلدانیه او tevlî buna bêjin xweybûnê ye xwebûne navê hûn zanin xweybûn dibêjin xwebûne rêxistina xwebûne û sazimana xwebûnê ye yani bi merheleyekê binêrin benjbal bûye yani egît bêje ji rastî benjbal metre yani bejnawî em benjbal dibêjin lap dirêj dibêjin yani ewa 2 metre zêdetir bûye bejnawî Bejbal bula çima bejbal öyle hani dejin tarık ya ki tarık gibi ama her dari tabii ama çi ve inisiyatif hudaydine yani çi dike inisiyatif hudaydine ve ser dike veji yani serkaftına o zede ya bu veya ya çiye askeri leşkeri vuram tuzani mezun biya yani derket ya vuram biya mulazim vuram biya rütbedine heldene falan filan ama yani kat ciki ne sekiniye yani bir serhadi yani bizim bir cepha Kavkası cepha Allah Ekberi yani sarkı şey bizim cepha Allah Ekberi Kavkası ve hem beri Rus yani şerri Rus'la bizim burası yani çünkü bu tabi evet çek acı ve
ورا سرهلدانا ارنوتم درکتیه به یالی بالقانه yani bu serxabuna xo yani hakkıvane avacu çüye yani pelçikan diye ava serxat ekkeriye yani beşovi cihandaya pelçikan diyecek yani بله ek bale çüye vura şerri چه balkan çüye یمنی Yemeni بله çüye Yemeni zaten asa Yemeni yani emrivi yani temennivi hemmu ekede derbaziye bir cepha derbaziye cepha jî nav Türkiye nine nav Kürdistanê jî niye tişekî نه geribe yek Yemenê yek Balkanê yek Kafkasya'ya yek yalî İranîye yek yalî Turanîye nizam çiye yani çeke subay 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 Osmanlı diye Osmanlıcı lıkı ditiye zlamek yani merfek çalak verci şantiye Arı normale ama normale çünkü reyxistina te tüne arı diveki tu deji az Kurdum ama Kurdayata ya tişeki xwezayiye şurustiye yani tişeki siyasi nine bu ya arı Kurdum deveje liberi xencuya tişte tüne yani hamu deneri fermandare ki naveki de xavutine şغولینه ناو لشکر استاد دیدن خالد جبری بنیره یدنی بنیره او چهار فرمانداری که اکرانه افسان نوری پاشاران اواناج دنیری به حشیارن سر وقتن لیبلی به بنی امریه که دانه yani padişahın yani Enver Paşa'nın itaat terakine ve çune verda çune. Yani eva mesela ona ama dücara birindar bir ya. بله Dücara yani birine kur biye, birindar biye, careki böçüne erzingani, careki böçüne sarpamışı. Libeli Kürdistan'ı hemu cephe Kürdistan'ı zanı. Ama ya. Ya beni eri bişer yani beni emri Karabekir'de şerci kiriye valla yani be hemberi fallacı bizim komiteyi falan yani Ermeniyan diye şerci kiriye. Şer kiriye yani hatta بله keti yali Gürcistan'ı yali Ermenistan'ı libeli careki bir caran götke ki kat nabe. Çi nabe? Ez ظلم bekesi şarkıran abi Ermeniyan. Cinin zaru ziki Ermeniyan avana sivilin. Nakujun. Destek nakmakun avana. Red kiriye. Bu ya Halit Paşa yani kindar biye. Lap kindar biye. Kindara ke sabiye reku kindar biye. Gutiye ki ava ki uha red dike asıl me beni hizmet akır. Çünkü ev beni hizmet akı da biye. Kazım Karabekir da biye. بله Kuti az rütbeki az generalım rütbeki az bilmetek Kazım Karabekir tu eki bidemi. Efsan Nuri Paşa bidemi. Kazım Karabekir red kiriye çünkü heger Efsan Nuri Paşa dikkatle beni emri Halit Paşa zaten deli Halit Paşa'dı bu. Halit Paşa bir yali Karsi az zanım çen ağay Kurdan ama peş yani serkari Kurdan zir hallandın gavga onda mecir daxistı. بله Yani ظالم ki çema ser dozaxı Alikariya Urusa kırına. Ser doza kurdan Alikariya Urusa kır. Yani bu ya deli Halit Paşa yani goti ez hildim bedeme eki bedeme mahkama yani dadgaha leşkeri askeri mahkeme diyeceksin ya yani بله eme bejne bilnevira eydam oyu bidim burada kebe bicame here. Çünkü Kurda haznet kiryek falan haznet kürdüdü deli Halit Paşa. Çi dikete peş yani ber Şurevi Gulavi habu dokuştu. Bu veya uyaret kiriye. Yani ama tişteki taybetiya eki yani insaniyetya miruvatiya yani Ehsan Nuri Paşa'ya yani sivil arana kid ve brave hasi Kürden hasi Ermeni ben hasi Fırlaven hasi Ezdi ben fark nine. بله Ama ما مستحق ev حسيات داوية كردوارية يعني evet جيستانبول تعالينا جمعيتنا عسكرية تبليوان بيه evet وباش يعني بله ama paşa ki yani ev ki sereki revine yani ser cepha eki da hatine cepha çildiri sarıkamışı bayizi en bazit döveci bayiz döveci nuzani avana kurdeme bazit döveci bayizi esas navi bayizi yali bayizi ki ev cepha da hatine yani ora akriye yani caraban diye tecrübe ki mezen girtiye nehri ki Kürt mendestine
Swedis ve Netavan Roma Reş û fermandarê Osmaniyan û İttihatçiya ve Kemalistan evanayê Swedis ve wekî gotinayekî Xalidê Cebrî îro yê zû gotiye yê wana bikujin Swedis ve jî em lonin Kurdin yê bizbirine serva. Wî çaxî zaten wira ji şer çêbiye Osmanlî berember çêbiye tişekî se bela belayî biye nehêriyek tişte tune wira jî hêdî ew mafê mirovan derdikeve ew prensîpên wîson derdikeve nêrîn Kurd hene ku jî ber mafê xwe hêdî bi İstanbulê yani navenda İstanbulê de rewşenbîrê Kurd dibêjin yani Kurd jî dewletin milletin ew kezem de dewlet jî lazim e û konferansa Parîsê jî yê çêve ew amede dibe salek du sonra wira tekiliyeke re daydine ew Kurdistan Tealî Cemiyetî re jî daydine ew jî yani çend hûn zanin çend eke Lê çend dema erê ku tekilî bi Cemiyeta Tealî ya Kurdistanê re datîne duê demê de hinek sempatiyê wî ji Kemalîsta re jî heye. na hatta dawî sempatiya xwe bi Kemalîsta re ek neke nabirîne nabirîne yani hatta eka dawî kingî yani wisekî Kemalîst yani eva carcarına gaz nextike Kemalîstlara dicin û mafê Kurdan nadin nizamçı didin carekî jî navbera dike ki yani makale xwe de jî nivîsiye ama makale ek neyone çap nebiye makale de gotiye ki gerek ez yani Kurd û Kemalîst bêne bahevde ez jî dikarim bime tirekî navbada yani navçîtî gibi me naverîkî wana ra çêkin Ser tiştekî çê li ser çi de ez Qarabekir ew di navbera wan de tiştek derbas dibe ew jî dibêje ege hûn dixwazin bi Kurda re xeber din ez dikarim bibim navbengî. ew Qarabekir nîne Kemalettin Samî Bege Kemalettin Samî Bege Kemalettin Samî Beg diyece Kemalettin Samî Beg baba diyece hûn Kurt qedestek nad neme ki hûn dibêjin ki ez devleteke cuda çêkim avakim yani gazın ixtike xwedê negirî baba diyece wer bisane hûn jî heger nêta we ji nêteke baş e warê ez navçîtiyê çêkim were navçîtiyê dê arabulucu dibêjin yani navçîtiyê were çêkim ez bibime pire yani wan jî bînme cemte ve cem lêbelê mafê me jî hûn gerek yani wekî benî adem nîne yek û yek na yani bi giştayî mafê me Kurda hûn gerek bidin Belê teahhüt bikin yani son du ahdekî dayînin son du ahdekî dayîninin nave yani zaten çiçekî derbas ve zaten neşir nekirine yani Kanuni Paşa dike ki avê çap bike yani ser rojnama ew bêjin rojnameyên Türkan jî çap bike ser rojnama Kurda jî çap nekirine hem kirîke ki nêta wana xirav e nêt nîne bo wê hêdî tekiliya xwe berdaye heta kengî heta ki yani gotine herekî gotine her ne cepa tu bêje her ne cepa Qafqasî tekiliya ek bikin tekiliya Kemalîsta û Rusya dayînin ew konferansa dêjin welatê rojhilatî dêjin Doğu Halkları Konferansı dibêjin ya yani konferansa yani welatên ekî rojhilatê İsrailê Bakirî lê eva dixwaze ki here ekî here Bedlîsê yani derdorê Bedlîsê lê istixbarateke Kemalîstan heye ku eva here Bedlîsê yê tiştê nepakî çeke yani ser Kurdayatî xiye here wira gelê Kurd ek bike organize bike sazûmanê çêke rêxistinê çêke tirsiyane paşê mecbûr biye çabiye nizam mecbûr biye çûye wira çûye li wira tekilî ji dayîne Urusra tekilî ji dayîne menşevikê Azerbaycanîya jî Azeriya ra jî tekilî dayîne çi nebiye yani avana tiştê hûrgirîne çi biye çi nebiye cerke pêşiya wî girtine ew ji serekê re Azerbaycana Îranê re revî hatiye ser Kurdistanê belê li wir şûn de ji wir şûn de yani bêjin tekoşîna wî ya ser doza Kurda hêdî dest bêdike
Hı hı. Diçe ki rêxistinê çê dike, diçe kem ki derê ek dike. Hatta carekê tê vê carî nêto wî jî heke baş e ketiye rêxistina azadî jî bi dizî yani Hı hı. beşkere nîne ketiye rêxistina azadî ew jî tabii bêjin bandora yani tesîra Halidê Cibrî wan e ew Yusuf Ziya wan e ketiye wî devir şunda jî zaten heta eka Osmanî ek derkeve bêjin kovara Komara Türkan Komara ka Cumhuriyet Türkan derdik ama o jî zaten dîsa dimîne yani hatta David Kemalist ve mamurê dîsa leşkerê Türkan dimîne ew mesela Şeyh Said da yani amanay pêşiye de yani gorî bêjin gavên û planan azadî yê ekekî serhildanekî daynin plana wî ji çêkin hatta wê planê de jî ek jî xeberdane yani gotine em gelo em alîkariya herin alîkariya Sovyeta bixwazin nexwazin we ji ev gengeşî ji çêbiye Şeyh Said yani fetwa daye gotiye ki heger bi xizmeta ekê me gelê Kurd dikin ferq nîne kî dikare bireke hûn herin em dikarin yekî delegekî ew heyetekê bişînin ji mesele nîne mesele komünîst nîne mesele yani bi nêta wana bi alîkariya Bele. me Hı hı. hatune ew geşî çê dibe yani bêjin pirsak dikine yek emî ekê dayînin da karavan Tirkan Kemalîstan Osmaniyan ji me tune emê bo doza xwe emê amediya yani ameda ekariya xwe çêkin û hek bikin heziriya xwe jî bikin û plana xwe jî dayînin emê serhildanê dayînin ew serhildan ya lê provokasyonê û tu zanî yani ya Şeyh Said ew Bele. provokasyon mecbur kirin ısa bêjin ew jî pûç kirin ısa bêjin bûye ew jî tevî çûye ew sê fermandar jî hene yani hevalê wînin heval hogirê wînin ama ewana jî ekin serwaxtin yani heşyarin ser Kurdewariya xwe bûye ewana diçine ya lê bêt şebabê û bêt şebabê neka hinek dêjin yani telgraf hatiye ser tarîxa wana yani ittifak nebiye ew bi xelatî şaş kirine ewra yani tarîxa gotinekê bêjin filan rojê filan mehê rabe ser xwe wer nebiye esa zû rabiye evana jî rabûne ser xwe derketine sêsed kesan wa yani leşkerê Kurdowa derketine serê cî ewa yani ewa tefsîreke diveke ewa rast Meriv nikare bêje dewleta Tirkiye ew çaxpê hesiya ku tiştek wisa dibe telgraf destê wan da postet destê wan da rabûn mesajek wisa şandin. dibe yani ewa dêje da gotineka Tirkiye dêje vala Osmanlı'da oyun çok. Oyun bitmez. Bele. Liski ekta xelas nabin. Ewa Hı hı. rast e. Gotinek dinê jî ekê mane ekê girtiye. Yani fehm kirine ki evana ekin. Hazırya xwe ji ekê re dikin. Bu serhildana Şeyh Said ew serhildana Kurdan dikin. Vana bi defeyne serekê serhildana Nasturiyan Bele. pêşiya wana bigire. Evana ji red dikin. Yani mana Kemalîst ew e. Mana girtina wana ew e. Hı hı. Hûn çi me nekirine tabii yani tu ki emrê min nakî tu asê dibî. Hı hı. Ama mana Tu bî girtine serhildir. Bele. tabii. Yani ama olsa li vir şu da zaten bêjim bendekî navbera wan da qetiya ye yani. Bele. Çünkü vakta teftişa siirt yani o müfettiş bu müfettişi geriyayı diyeceksin gerokî. Hı hı. Müfettişi gerokî siirt bu jî Yaşar hanım avi dibêje. Evi çavuş valiyi siirt digotu. Senin kocan çok iyi şeyler düşünmüyor Türkler hakkında falan filan. Çok Bele. kötüdür. Niye Hı hı. böyledir? Yani amana bir hasyana yani beri de istihbarat ona bir hasyana ki Yusuf Siyakiye, Halid Cübrikiye, Çiye, Elbet. Şeyh Ehsan Nuri Kiye, amana zanın Hı. Çiye yani çift avana çift eyley vana hane
Ona zanı bu ona ama ser dezgahı ona jekirne. Yani kunfak dibêjin ama em dêjin kirine telê tuzağa düşürmek. Yani kirine telê. Biraz sasa kirine telê. Yani ew provokasyona. Ewa ısa derbas diye. Ewa jî qonaqeke duyeme. بله Lê Şeyh Said rabû ser xwe kir kî alîkariyê bike yani bêtû şebabê de nebû çima nebû Şeyh Said Büçaxî ew Şeyh Kasım Mesut tu zanî ew بله îxbazî bû چروک آن همزان burê we û tu zanî wê meselê yani Şeyh hate girtinê û birçûn ew jî serhildan jî qediya serhildan jî nebû ama dîsa berxwedan jî qediya çû sabîn yani tekçûn di pê hat ewa asa lê ewa nasekine yani cerket ne diçe yaleyekê yani yalê dinê Sînorê yalê Îranê yalê چالی Iraq سمکوژی Nika tiştekî balkêş heye yani ewa zêde ez bala xwe didimê tiştekî balkêş heye wî çaxî yani çi qabêjin ixtilafê piçû kurgirî nav Kurda da hevin jî yani cewnebarî kirin nizam çi hevin jî Kurd yani serî kîjanî bêjin eşya diçû xwe dide ber ekê mala bêjin Simko Taha Hüseyin yani mala بله bêjin Sadık Nehrî û diçû mala bêjin Şeyh Abdülkadir mala filan kesê bêvan kesê yani Kurd yani bi roja bêjin tengasiyê hevdî digirînin deriyê xwe jî xwe vedikirin. Dinêrî Simko çûye ser cem çêhtar şêhtar dinêrî çûye cemekê Şeyh Berzencî çûye nizam cemkî nizam kê çûye cemkî ısa yani hatta tekeliye ona tabi İran'ı hatta Lübnan'ı hebiye. Ama çüye cem Simko, çüye cem Şeyh Taha, yani üyali rej derbaz biye çüye eki, bece yani Suriye bacı. لوی سمکو لده هوالا کویت کجه Ne? یا جا عشیره سمکو شکاکی Ne? لتن هوالا کی احسان نورید کجن لوی پیرا هوالا کو پیرا چه ناوی چه بو ناوی بیرامن احمد بو اوجی Yani de ama şoğlana dibin. Yani او mesela پشت ne tak? سمکوجی پشت ایوه داری بردجوی درتی He. Yani evana yani naf kurda tutsani pak şehrin xirab cihenin Cahşihenin ekşihenin. Mesela yani eka agri da serhaldan agri da deneri. Hene kane yani ercişehene de serhatti hene seryali gülbulak hene ser makoy hene der dori wana zede بله hene yani نيش o اموار سرزدان عقري وقت ما زده نامنا ve tamam yani neyse yani gotuna meva ki bu kurtay dışı tekil yok haktı ve şey endami ne ki خويبونه خوابونی اره خوی بوند وجدان خوی بونی باشه به امری ورajı ekle derba ziyalı uçağı derba ziyalı ekedi ve ser İran ser Erzurum yarattı. Çima ser Erzurum etti xatti Erbil ve ki ser İran'ı hattı ama ser iki xatti Erzurum yarattı. Erzurum eleşkir ısadı şey peda yekti taşlı çayı dejin afkavir gura derba بله dedi. Çima denir ki ora şer heye navbera mesela cenderma u navbera çen havali u da akane şer heye lexistin heye bu ya derbazdı ama vakta kavti yani salak biye serhildana agri dest bekliye ama بله ki dest bekliye بروي حسكي تيلي او حسا سوري نه بروي بروی حسكي فرزنده اونا باي فرزنده راستي وقت الشيخ سعيد جهب اره فرزنده و هناکی عشیره حسنی او يعني چاقی پشتری کرنه بله اري فرزنده بي حسني دبيجن اجزرك عن جهبيه falan ama avana ona tev eki tevili ek bune serhaldan Şeyh Said bune li mesela بله bejin la yani zarri Kor Hüseyin Paşa Nibu بله ne نه mala نبونه eki ari mala au eka deneri sipkan deneri tenebu نخیر yani derim yani bejin tevili şereye ki ne bu ne نه Şeyh آنها Said ne تبعه که آراراتی بونه ari بروي حسكي تيلي زرقان ısa bekran ısane yani ama beri
ya ama disacı bejin çubiye hatiye serevana avana çek yıkıldana silah yıkıldana da kate sere geçiyor. Yani eşya hamu kesan derbaz biye. Beroy hasket değil. Başı Şeyh Abdülkadir hatiye. Ev Şeyh Abdülkadir İdriye ha kinine yani Hı hı. Hı hı. Sadat-ı Nehrinine. O Ne? paşi e, mala Sipkan e, çi bu Öztürk Halis Öztürk pek ona. Hı Halis hı. pek ona. Onlar sürgün yere evine hattını. O Beleci paşi Nadir Bey. sürgünüyatı bunu. Ali Nadir Bey ona derkatte çune o. Paşi Bele. vaktak ona yani Nadir Begu her du birey xwe. yani بدما که احسان نوری پاشا هاتیه ورا همو سرکاری کردان مزنی کردان یک دستی وانا اکتباج به جن وزار به Bele. جن وزار سرکیانه چه اکریه yani احسان نوری پاشا بدما کاتیه پلانا عسکری دانیه پلانا Bele. ریخستنی دانیه پلانا شر دانیه yani اوا Hı hı. تشکینوه یه دنی تشتی تقلیدی O بویه اری ne وکی plana biz şeraniye li ser helwez bîrû baweriyê Kurdayetiye daniye. tabii. O Ne? yakşi yani bezin aka yani haşyariya kurda kır. Yani mesela kurda çiye, Bele. doza kurda çiye. Yani o mesela aknine Avrupa asta haznakım Roma raş asta haznakım astemi. No. Yani Hı. lekin mesela lekin kurulu lekin yani gori planı yemi çadayının vela tekemi çadayının. Bele. Yani o bakın. Ama mesele hem siyasiye hem jiyake. Yani askeriye yani askeriye de meni denire. Av ji hunerê askeriye û dîplomasiye û dîplomasiye jî kirine ama dîplomasiye zêde xwebûn kiriye. Yani mirovê bêjin sivîlê ew navnasê eke xwebûnê dîplomasî kirine Ehsan Nurî pasa dîplomasiyên tabi yani derdorê ageriyê kiriye. War bêjin. Tevîle bûne yani bi rastî yani pêşî çûne yani hatta pêşî çûne. Bele. Başı yani diplomasiya Türkan bejin ya Kemalistan o var bejin Ya Türk jî berjewendiya dewletên ew çax. yani ya bercevanda devlet eci şunda ketiye yani Kurt hedi lap ekidat yani berva serhaldan etini tevhidi vandı ben o yali İran'ı radibine serfa o mesela çe diyeceksin halka aşırı Hı. halkan hem peda ekevanın meriyevanın yani yali İran ejdikin ravne serfa o diçinde diplomasi cem şah eka destaka şah ciddi hazın şah red bike asabecin o nizam çiye o Türk devleta Kemalistan diçe o Sovyeta o İran Irak'a pırsak dike yek asabecin pırsak dike yek o planeki daidine ona ama kaponcuk ki da ekdike Bele. hedi 6000 6000 ekava leşkerava derdori eke girtine vaki dini Araratê girtine. ere Mamoste çen bala li vir pêşiya ku wextê me xilas be em ê dîsa dewam bikin di nav şerê Araratê da hinekî lêkolîner dibêjin jinê Kurd li wek lojîstîk li pişt mane bi qasê ku min jî xwandiye û meqelaya ku we jî nivîsandiye hûn dibêjin jinê Kurd silah di destê wan da biye hem şîr daya dergûşa xwe hem jî şer kiriye. valla yani Tu çi az dibêjî? yani az dibêjim rast yani gotuna te rast gotuna yedini avana gorî xwe xeberdinin ça gorî derdorê xwe xeberdin yani hinek diçine İstanbul'ê du kes çûne İstanbul'ê bi pirtayî yek çûye cem çûye mizgeftan hemû mizgeftan geriye yek çûye cî pirtûkxane giftane yani Bele. yek çûye mizgefta gotine İstanbul çane goyê wa dîndar e wa oladar e kes mizgefta rew derbas nû yedinê jî çûye gotiye ki wale war xandine kir pirtûkxane ne yani kuderê çi divînî gorî wî xeber dedi ama em serhedî yani tu jî nawan da hesab bêjim yani kes nîne yani milletê xelkekî serhedê dizin giş zanin ki pêda jinên Kurda yani bi jiyana xwe de jî cewana silah hediye çek hediye
و تبی شرابنه هم تبی شر گنداجی علی کاریا میروان کرنه یعنی کسی میرو کنه اکی به شری سر چیاج کرنه و سر دولتی راش کرنه به اوا جارا اول مایک دید یعنی کوچگیری ده اب هیا بله yani معالی شیر و خانما evet, وی zede سلاح دستی وان دا evet, دزبرن evet, وی evet, evet. Koçgiri de ev haya ama ake de haya. Yani şerri Osmaniye'da da bejim ki set gence sali beriyo ez çüme çemçemali jareki بله ake seroki aşireki mirago go ake şerri partizana jeni me ali kariya medkem bi silah hava şerri partizana me ektir. Be بله hemeri Osmaniye çedik. Yani به توری کرده ده عدد کرده ده جن تنی مثلا نی ناینن آوی ناینن یعنی بجن بریندارا اک نخیر نکن نپیچن او نکن سلامت ساق سلامتی نکن اکی خوش دکرن چکی خوش دکرن و چکی حتی دو تابوری لشکری کمالیستان اکرنه پیشیا جنا روانه روین اکی شون دکرن بله رویانه رویان bu veya mesela ne yani yak o yak zanın ısanın bu gerekmeli yani bir kişi binere diroka korda yani teni diroka korda bir çavi amedi bir çavi bizim başvuru bir çavi rojavayne yani bir kişi binere rolajına pır zedebiye نما pır مست د سال نزدیکی 1900 دا یا 800 تشتک دا لروجلات کردستان خانمه که به نام قدم خان ha قدم خان دنیا لدش شاه ایران شهر کریه مریواتی کشتن او که گرتی دستی خواه سلاح گرتی سواری هست بخواه کریه بیاد چه شهر کریه yani merif çat kare beje cine kurd navşer datınane. نه ها بونه اوا مثلا دیپلماسیا کردان خانمک هبیه خاتونک سرکار عشیره جافان هبیه مناوی Beli. بیرا کرد دیپلماسیا کریه yani مریویا چوه برحمه خودی دیپلماسی کریه هنج دیپلماسی جی چقدر چکداری وی هبونه میلیسی وی هبونه کرد و هر نورا وی شغلی بکرین خوش توایی اما زرا پیرکامه هبو به دمک از 15 سالی بوم او 115 سالی بوم Beli. دو سالان سر چیا گری بو بچک خواه به هست کو Beli. بچک yani silah yok tüfenga خواه ama ne mesele ama rola yani gotuna mı rola jenin hatta zaroken kurda zar eke kore Kist. Alican Beli. Beli. danza sali bu vakta çek ektikir yani tüfeng peştevi da yani gerek emin meri avan hurguriya yani balık jibinere. Beli mesela. Bu tunam eve yani ama tişeki Rumete yani Serhaldana rola Ehsan Nuri Paşa. Ehsan Nuri Paşa ek şükriye. Yani be serdoz akhu kavin biye. Laf kavin biye. Biru baver biye. Beli. Xenci birav kavin biye. Yani ser soz akhu disekini. Dugu yani siz bana rüşvet de verseniz careki gotine mi vaka para binnetten nizam çık falan Ere derse. hayattaki Türk hatiye bir Yani dozda heyetaka kesik bir Türk'e ev falan ditina kerine yani falan bevan. Evet. gotne to peşniyarı xo herin xoy bune ra bikin. Para ona ra Hı hı. lazım hon Hı para hı. binne ona ama bura Hı hı. binne dozanne. Ama az meriye rüşvetten ninim az meriye dozanım. Yani az em vira ser doza xo ektikin. Bizim tekuşeni dikin. Hon van şoğla ne helde ne daydım Em başında. Ama em وقتی ما هم او که امورن قاسی 3-4 دقیقه هم تکارج وقتی وان بدزن پشت شر ارارات جیان احسان نوری پاشا بعد سویجی بکن و پاشا جمع بکن Arı Jiyana Ehsan Nuri Paşa bir rasti trajedik mezene. Lap mezene. Yani uya بله bizim. Arı uya pirtok nüvisiye, Serdoza Kurdan nüvisiye, pirtokak nüvisiye, Birani nüvisiye. Zaten eva Yaşar Hanımcı var rojan hatta vergarandını tuzani Birani. Az vakta çüme İran'ı mı Tehran'a yakırt. Ve Farisi ev pirtoka gırt. بله Ama بله millet var garan. Yani haş kırına, baş kırına.
بني اكيبو بنجابي سواقي دابو. استخبارات البوليسا سواكي دابو بله. اما ما بيرانينا اكي ب Kürtokam heye min nivîsî ema yani çapemeniya duyem yê derkeve Kürtlerde diplomasi du cildin. بله. İranînî Mele Mustafa'yı Gorbaç yani bêjim بله. mekan بله مصطفى برزاني. بله. bi dizî çaçûn bi serûdana xwe ziyareta hekê kirin. Ehsan Nurî Paşa kirin. بله. Tiştekî zor balkêşe. Tabii merî digrî yani. Hêsir çavê meriya da werdişe. آخر احسان نوری پاشا چیه اوکی جی یعنی جمهوریت کردستان جی محبات جی احسان نوری پاشا دبیجن yani tam warnine ne hiştine ama careki çüye eki çüye Avrupa'yı ısabecim. ناسد و شیستا da hatiye Berlin'i. Evet ama avcı bir zori disa cemiyci ek Mossad'a savaka kabu yani ekni bu yani disa ben çare bu yani. Ben kontrol eki savaka bu ısabecim ama yani bejin teni çima ve geriye hatta İran'ın nizanım çubu Suriye yani hazıra diyeceğim. Hazıra ura bimaya vaki Bedirxanyan bisa biçuya bejim velati Avrupa'yı ura dveki berfere bu yani meceli eki meceli xevati imkaniyeti xevati. Evi de dile vida timşer hebu. Evet timşer bu samazım bu. Rojaki bir azet disa bizvarım şer. Evet yani hamosa zaten yani radza şer ektiki xavla şer rad bu şer ektiki persaviya ısabı ser şera bu tişeki baş bu hayit bu gerek tişek ideal bu yani rası gerek merikat tüyo bir anaka yani ya taybet bu çi bejin taybet bu boku deniren henek bitujati xeberdin ser mesela kurda doza kurda dejine haya peştaş için vakat için hüneri vaki eko çedojin kurdiniz zaman ama vaki pendula saati careki lebir serine careki lebir çese yani ve da vaki ballet careki viyalda için valide ve da aktivin badivin oya ama ser persa xubu avaya سر سوزا خو بو بله سر سوزا خوبو سر قول قرار خوبو سر دوزا خوبو yani hatta roja ki yani şu berahma khodi disacı sabu yani yani ev لسر ev kiviji naha henek iddia hene kut bijin disa savak ya disa istihbarata İran'e be kazaki bu sajite gotin ha ama yani habute gotun yani iddiaya teni gotun dibek yani az nabejim nabe yani ne mümkün nabejim ama dibe ama yani dertasyan yek serekira Ehsan Nuri Paşa'ra daha dıçun ne dıçu eki yani kovara eki kovara mahabati ama ye Kurdistan'a sur serura dıçu ama tişteki nuyem be istiye evet ve merim bu bıxa bername ki din mamusta yani Gori Zaniyamı yek istihbarata Sovyeti de habun çenkase Kurd yani ye Kurdistan'a sur avara serura dıçu ne vakti me tamam bir me çend dakikanji xwariye pişteme bername ki din te de desti te de xebat خیر نکر دست تا ده خبات نو هنه کاری پاسوام کی 2 dakika هنه آره یک مثل شاه اسماعیل بله sokak nüveti yani se çaroja mekadant ya İsmail yani düme şunda av sari salanu ye çaptı ama teşeki yani dimenin pırdimeniye asabecim yani bu Türkiye gotu tek boyutline pırdimeniye ama ali adam mesela av arı ama من نویسی یک بخوره یک تشی نو yani Alevici یک تشی نو هینون کرد مجیه تشی نو هینون چک تکل yaşaya
Şah İsmail û Kurdajî meseleye yani tasdiklerken mezene yekşi çapemeniya du ya akçit ve Kürtlerde diplomasi yani diplomasi Bakur'dan sabıcım ama dü cildin ama çapemeniya düyem şeydikim çünkü berfere bu yani vakti çapemeniya yekem 2015 bu yani 2015 da bu neka hatta ani 2019 yani hatta 2019 ama teşekkür tecrübe ve diplomasi ama yani salonu da ya çapın serxeri yek dağazı kerem kındıra bu. İnşallah keve desteme emi bixwînin. Ez bawer dikim ji hevalê rejî dibêjin pirstina ne? Ne? Pirstina ne? Şîrove hene. Şîrove hene. Şîrove jî herkes li gor xwe dikare şîrovê xwe bike. Spasê wan dikin, spasê hemî beşdara dikin. û eger heye gotinekî xwe dawiyê bêje eger ne em ê mala dava êdî ve em hîn bûn em ê çawa Ama hakkı var, mafya var, demokratiye, şirove çıdıkın bırak bakın, bırak tane teşekkür etnakim, yani teşte bir bengahinekin, yani henek carcana derava davul nemeriyor, ama ne ve ne başka ve şimdi ya hamu ki rahne dika, çıkası rahne dika, evci mafya var demokratiye, demokratiye. Ama ticaretin gelek spas, malata ava, edi mete girtiye em rêya ew kê jî hîn bûn, rêya vî kanalê jî hîn bûn. Em ê careke gazî bikin, te nerahat bikin, hêvî dikim tu ew kê me neşkenî, daxwaza me neşkenî û biminî xêrê da malata ava. Gelek spas. Dema me heve mesele nîne xizmeta dostan ibadet e. Malata ava her hebî berê bînerên hêja ya çarşema bixêr ya çarpel medya îro jî em gihîştin dawiya bernama xwe bihêviya bernamekî din bi çarşemekî din bimînin di xêr û xweşiyê de mala we ava û gelek spasê hevalê xwe rejiyê dikim û bînerên hêja yek têbiniyekî ku hefta pêşiya me hefta 12 Êlûnê ye dê çarpel medya çend bernameyê wî yê di derbarê hepsa Diyarbekirê û bi giştî li ser 12 Êlûnê çê bibe birahaya we jî hebe û guh bidin me bişopînin anha bi xatirê we mala we ava.